Ćao svima i dobrodošli na moj kanal Italijanka Online Official. Ja sam Anja, izvorni govornik i predavač sa dugogodišnjim iskustvom. Na moj kanal učimo italijanski jezik i italijansku kulturu, tako da ako vas zanima Italija ili italijanski jezik, slobodno zapratite kanal i uključite zvonce da ne biste izgubili nove videe. Današnja tema je u vezi italijanskog jezika za početnike, ali može da bude od koristi i ljudima koji su već učili italijanski jezik. I vidjet ćemo dakle 20 rečenice koje nam mogu biti od koristi u vezi posla. Krećemo sa lekcijom. I evo naša lekcija, ovdje su prve 5 rečenice, svaka stranica će imati po 5, dakle 20 će biti rečenice na kraju u vezi posla. Svakako neke od njih mogu biti od koristi i u nekim drugim situacijama, ali ovdje se fokusiramo, kažem, na posao. Ono što želim sada da vam kažem je da ću ja čitati na italijanskom. Pozivam vas da ponovite za mnom kako bismo upravo stavili u praksi ono što danas učimo. I ispod svake rečenice imate prevod, ja ću to obustaviti. Ako je vama potrebno, zaustavite i pogledajte što znači rečenica. Krećemo. Buongiorno, mi chiamo e lavoro per. Dakle, dodat ćete posle mi chiamo vaše ime i posle per ime kompanije. Na primer, lupam sad, buongiorno, mi chiamo Anja e lavoro per Mediterranea. To je ime moje kompanije. Ponovi. Ok, druga rečenica. Potrei parlare con il responsabile, per favore? Sto cercando un'opportunità di lavoro nel settore i dodate sector. Na primer, sto cercando un'opportunità di lavoro nel settore meccanico. Četvrta rečenica, posso aiutarla in qualcosa? Quali sono i requisiti per questa posizione? Quali sono i requisiti per questa posizione? Idemo dalje. Quando sarebbe disponibile per un incontro? Grazie per avermi dato questa opportunità. Dove posso inviare il mio curriculum? Sono disponibile per un colloquio in qualsiasi momento. Mi potrebbe inviare i dettagli via mail? Qual è lo stipendio per questa posizione? Mi scusi, non ho capito bene. Potrebbe ripetere? Sarei felice di collaborare con voi. Avete bisogno di ulteriori informazioni da parte mia? Vorrei discutere delle condizioni di lavoro. Potremmo fissare un appuntamento? Quali sono le prospettive di crescita in questa azienda? Potrei avere più dettagli sul progetto? Mi piacerebbe saperne di più sulla vostra azienda. Quando posso iniziare a lavorare? I to su 20 rečenica. Ja sada nisam išla prebrzo.
možda se čuje malo mehanički glas, zato što kada bi pričala kako Italijani pričaju, prosto bi bilo možda i nerazumno, pošto se ovde radi o italijanskom jeziku ipak za početnike. Ne mogu da kažem, potremmo fissare un appuntamento, quali sono le prospettive di crescita in questa azienda, potrei avere più dettagli sul progetto, oni znate da brzo pričaju, ja sam pokušala da idem malo sporije kako biste shvatili svaku reč i imali mogućnost da iste ponovite. Ako nešto nije jasno, vratite lekciju, zaustavite video, možda eto ako vam je potrebno ponovite još koji put, zapišite, eto mislim da su svakako od velike koristi ove rečenice. I što se tiče današnje lekcije, to je to. Ja se nadam da vam je bilo od koristi. Ako je tako, slobodno pritisnite like i naravno čekam vas u komentarima ako imate bilo kakva pitanja ili možda imate neki predlog za neki novi video. Alla prossima!